qubee araba goone manzuumaattiin katabne takraarattiin katabne kitaabattiin katabne kitaabarratti katabne afaan san dhagaa caphaa nyaachuu hajuu waliigala qubeesaa dhagaa caphaa nyaachuu dha'aa fi ga'aa fi nya'aa fi cha dhagaa caphaa nyaachuu gaccabii nyaadhachoo jennee waan nam tokko beeyin miskiina wallaahi khoola keenya jalatti bahee bara hawaasummaa eenyutu eegee asiin eega hawaasummaa warra san baqannee xarafa siinee hawaasummaa ummataa eenee tanbiyaatti qaraanee tafakkuritti qaraanee salawaatatti qaraanee kalmoo kalaame atoorara jennee axeerara jennee atoorarree axeerarree nibeeyta maqaa hariikaasa atooraruu jechuun bar aatoo waanju warra aatoo juusan biyyarraa raruu jechuu gaafa sana warra ummata cinqisan axeeraruun ammoo axeeraruu jechuudha awgaa afaan wallaallee humna dhabne axeerarree duuba miskiina wallaahi atoorarree axeerarree duuba nuti silaa nama galatoonfamu malee waa nama maqaasaa tuqanii miti duuba kuni an tana falmaa jechuu hiyyalleemi dhuguma